Shalom, salama lante kasih tamuanta alu totemo. Cerita mingguan sekolah minggu gereja Toraja, minggu mak pelima bulan mak pentalun. Atu totemo lambasa ki kadana puang matua, padolo jomai tapalaku patunduan tah sembayang. Wambeki lan suruga rampo katuku umpudi umpakala bisangami lan temelan totemo paranukan ni belana mangkamukan sisolan mirondong pala lan sambogi lindukna atu totemo puang laung basakan ni kadami lamai surat madatumi ontong komi bengkan ni pakilala naden nopak nanya tu kadami telah kirangi laki tandai sia laki isan ki pogo ilan mintu alokatangki sadia makan opuang pasakekan asang napong Yesu rampo kamasambayang masih talem amin. Yatu kadan na puang matua ta basa lante alu totemo yang mutulamai Matius pasal 27 angka mak pesang pulo misa sailako angka mak pentalung pulo misa. Buang Yesu dia olona Pilatus. Benda mitu Yesu dia olona tomaraya, ana mikutana tomaraya lako sianakua. Kamu moraka tu datunna to Yahudi, nakwami Yesu susi motu kadami. Ya tonna parapai pangulu-pangulu tomina sia pak kamberan mui misa ta eduka nape bali. Nakwami Pilatus ungkwan ni tak kami rangi batu pira-pira mutu kara-kara nasa abi tahu dia kamu mau isang buku kada tak nape bali lako anna manga tongan tu tomaraya yan na alo kapua biasa tu tomaraya umpatasu to Buddha tu di tarungku misa minda-minda naporai tahu apa yato na yato deni misa to ditarungku to lele kadakena disanga Barabas yato na sirampun mo tuto Buddha makada mitu Pilatus lako tu tahu yato mai nakua mindara tumiporai ku tasuran komi Barabas raka bak tu Yesu tu disanga Kristus belan na naisan mo kumua kama warisan tu tahu anna sorongi. Yato na unoko tu Pilatus dao kadera nani unoko mangrata kara-kara. Mi suami tu bainena lako umpokade kumua da mi patumba-tumbai tu pamalambu. Bila naba tu pempiran mo kuti buang-buang te allo yate lantindoku tu diona yat. Apa na patunduk pangulu tomina siapa kamberan tuto Buddha umwa napalakuin naya di patasuran tu Barabas anna dipatei tu Yesu mibali mi tu tomaraya nakua ungkuan tu tahu umban nara mi porai tahu dak dua ku patasuran komi nakua mi tu to Buddha Barabas mo nakua mi Pilatus lako tu tahu yato susito umba tu sipatu gauran mi tu Yesu disanga Kristu. Nakwami tu tahu mintu sipatu ya diata. Apa nakua Pilatus? Kadake apa tu napugau? Samandu-mandun nami tu tahu metamba nakua sipatu lah diata. Ya to natira Pilatus kumua tae mugaina tu kadanna sangan di sangkarangan ranganna kamarekoan. Na alam itu wai na basa itu liman na dio tingayon atau Buddha. Na kuwa masero na aku dio mairarana teto malambu. Kamu renge na. Mebali mitu mintu ta to Buddha na kuwa. Nakale kami mora sola lasang siya taru di nagtirampon ni tu rarana. To na yato napatasuran mi tu Barabas. Apa yatu Yesu na bamba. Siya na sorong kumua anna diata. Mangkato nabami sorodadun na tomaraya tu Yesu tama pangratasan kara-kara. Anna pasirampun nasangi tumintu sorodadu sang
kaponan. Nasabimi tu pakaian na Yesu na paluangi bayu lamba lango-lango. Siya maapinaran sa apiduri na pasipai na patangkei tekken talang tulima kanana. Na malinguntu dio lingayona untele-tele na kuah tabe datu to Yahudi. Natitundui mi tahu siya nala tu talang malangoy ulunna. Yato namangka untele-tele nasabimi sule tu bayu lando. Napasangi tu bayun na siyamo. Namale umbai kumua na diata. Amin kadana puang matua. Tarangi tu renungan tu kadana pumatua tu mangka tabasa. Yesu ditele. Mitandai raka apa sia tu penggauran na pake tau untele-tele Yesu. Yang natai mitandai taperangi meloite ulelean. Atu yato benda mitu Yesu di olona Pilatus. Na mekutana lako nakua. Kamu moraka tu dia datunna to Yahudi. Na kwami Yesu susimo tu kadami. Apa yato na pokada mo pira-pira kara-kara tae natongan tu kapala-kapala to mina sola pekamberan. Kapabang mi tu Yesu na kwami Pilatus tak ra kamurangi tu kada na pokada kapala to mina sola ambe-ambe ako kalemu. Apa mo misa kada tae na pokada Yesu yamo to namanga tongan tu Pilatus. Alo yato sirupang alo kapua. Mendadi mo kabiasan yatu Pilatus umpatasu to Buddha misa to ditarungku. Mina-mina tu naporai atu yato den misa to ditarungku. Tulele kadakena disanga Barabas. Yato nasirampu mo tu to Buddha maakada mi tu Pilatus nakua. Minda ratu mi porai kupatasurang komi. Barabas batu Yesu tu disanga Kristu. Na kwami to Buddha metamba Barabas. Denton namarasan unno ko tu Pilatus daw kadera nani mangrata kara-kara. Saimi tu pepasan na bainena lako kumua. Da mi patumba-tumba itu Yesu. Belanna batu pempiram mo mangimpi metakuran. Bilan na napugao kapala tomina siapa kamberan tuto Buddha. Umuana niya dipatasuran tu Barabas ana dipatay itu Yesu. Mebali mitu Pilatus lako to Buddha. Ya kesusi to laku patumbar itu Yesu disanga Kristu. Nakuami tu tau mintu sipatula diata. Apa nakua Pilatus. Kakadekian apa tu napugao. Apa samandu mandunna metamba tu tau nakua sipatu ya diata to natire Pilatus kumua tae mo na perangi tau nalami tuwai na basay tu limanna nakua masero na aku dio mai rarana te tomalambu kamu umpasan ni mebali mintu to Buddha nakua na kami mora siya anakki upasan itu rarana. Napatasura mi Pilatus tu Barabas apa yaitu Yesu na sorong ladiata. Na bami tentara Pilatus tu Yesu tama inan nani mangrata kara-kara. Na tilimbungi Buddha tentara. Na sabimi tu pakaian Yesu na pakai kebayu lamba ungu. Siya napampinir rani makota duri. Na benni tekken tulima kanana mangkato na malinguntu dio bingayona untele-tele. Nakua tabe datu to Yahudi na mane tutudui siya nalango tu ulunna. Mangkato namale di solan radiata. Taru Buddha tu petele lako kalena mintu na napasan belan na kita. Tari tu sipatu la di tele-tele belan na dosa. Apa belan na pakabro na nasondaki upasan. Amin.
Ta masambayang. Puang matua puang kapenombangki lan suruga. Makure sumanga kan puang tu atu bangka mi bengkan ni umbasai sia umperangi tu kadami lamai sura. Ada tumi. Denopa puang na ya tu kadami tu mangka kirangi laki tandai itontong umpogaui lan mintu allo katuangki. Masambayang kan puang na kamu tontong umbasake kan ni la tomatuangki la guru-gurungki lako kami itu solanasang. Denopa puang kitontong sangina nolai tu allo katuan tu misorongan kan lako kalaki. Puang tontong komi solangkan ni lan pasikolaki denopa puang na apa tu hidaka pisan antu laki kabutui itontong umpake ilan allo katuangki tu allo mi bengkan. Pasaki kama solanasang puang yamo tetu pangandoki tu disorong lasang apong Yesu puang pela baka salangki. Amin. Rampoin demote tu cerita mingguan sekolah minggu gereja Toraja. Nah puang totong umpasake ki solanasang makari tutu lan allo katuanta. Shalom. SMGT luar biasa karena Kristus.